Kosio wa bombo sita wa money maker ile isobetu ni kickstart ine bombo ine sia kwagisha kana mwithukise ne sia onengelele mangote leo batoneka ibinela ukwenda irrigation ndino wa monda waku tumia bombo ishi kwitwa money maker nundu iyo indi ni bombo si utuma withiwa na wimosio ni bombo indi nzo itona kutumika kwa kilebinda wenda money maker irrigation pumps ine mwithukise no ikwate na indi isobetu ni kick start na indi balamu idukise indi ngotabya kana pombo iyo noitone kukona kiwu kina wasa kana kina ulikuwa fit ta miongo eratu miongo ina itatu uliku na indi pombo isuno siamba chikiwu kiwu ngina indi bala ukwenda kwikia irrigation nokeza kwithia ni sianyithia si laisi na indi noitumekene samono undu batoneka na indi mwithikisa pombo iyo tukethiwa na mondi ni washo masaku bakethiwa na kibanda masaku indi ni kanawese kwithia ni weyo ni apombo yusia money maker pumps undu isoba wa undu ithukuma ko winu kaarate kutia na indi ona yuno ikwate Machakos KFA and Jirank Enterprises ngaliko sia masaku wiki twino ikwate at your service Kibwesi JJ Limited wote ni mumu hardware mwingi agroveti Tala ni Mwangaza hardware na indi kwa ubombi angenoku ne simu ya noti Mwanza ile 5 Mwanza kenda noti 5 noti 0725790050 noku na indi nekanoke sakwithia ni wakulia ikulu yonde yuko ni pombo yuindi sia money maker pumps ila indi nisho si urahisisha wemi waku na nisho si ukwetia mangotele kwa kuhakikisha kana irrigation yaku ni yatumika kana ni ya ila kwanzela ya ilite na indi mwithikisia ona wenda ni mwathana wa show tukethi wa show na maikatha mera kibanga ndaba show ya masaku kwa windi no uke mwene nundu maketha mayonania undu pombo yuindi ikuna akiwu undu ingitha sia ni kana wise kwithia we mwene ni weyoni ikwatie pombo sia money maker irrigation pumps kondo wosio wa kickstart ni wendi yetete saa ya kile kilungu cha